Miaka iri nyuma ya gikundi kimwe kuanda miti rimbene ria Mporoko Egembe Central nandi miti iji ni garurite riera ntune au na kugemia bunene. Andi ba miti iji ni gikundi kimwe kiria kigwitite gutegera buria ikurite bung'ana na bakimicokanĩria kairi gikundi giki na rietwa SALI bariromba nandi gutethirerwa kwirigira ITETEMA riu na nkuruki mbecha cia kumbithia kuanda miti kirite ITETEMA bingi ntere ucho Egembe Central. Dennis Mugendi ni RIERA. RIERA ndi thongomu miti ni aginturia mithimba mwanya mwanya ya gukusiria antu ona kinyanyoni. Mianka iri ithiri antu aja kithimene kia muru kuririkana utimuti jwaria ya kinyaju moe na nyuma ya gikundi gia SALI gitongerete ni Chandra kitonga ule ni mumenyithera ni bombi gukinya antu aja batigira bakwanda miti ijo kuona iribite nyuma ya kwa miti ya ginture mingi na ntuku ya naru nayo no kabakinyite ikuraitha uria itite na mbere na gucokeria mbeu kirimatina iria itombire igukura. Batu ye kundi getu kia Save a Life twethirite tukianda miti guntu gwingi muno iturene riri etu Embe kana kinya Meru County kwina guntu gwingi kuria twithite tuganda miti na batu twethera twina musimamo yomwe tutianda miti aki ora tuwana Kimeru kuanda miti ni planting trees ne sonko lakini kwina kirietwa ringi tutumaira growing trees so ntukweru are nio tukari na ngwe ya growing trees te planting trees mono no tutukwendete mitira yonde twanda over the past 3 years kuma itarira gikundi giki Save a Life giambiririe itwandite miti over 40,000 kiri water catchment areas ria twire kwanda miti ya kuntuko ko yuri eucalyptus trees mibawaki na batu gikundi giki Save a Life tweya na miti yetu twanda na iwe ukona ruari 2 years nontu twamiandire itare ya corona ruaririo miti twiriritu ao na ni kurite boya na ni tukwiritira batu turia turi tugeta na mbere gukaria miti iji timuru aki bariungite ni bakinyite kinya irimbene ria Mporoko maili 3 riria ni ria eka 141 na kinya kuni bakujirite miti iria bandire ni akurire kuuro gukunene kiribo bakimenyaga kwiritanira kwao gutauka utheri tukwithire rinkanya sana ibukuona inya the canopy around ibukuona coverage miti witiene kuringana na twanda no te muti yumwe wete 100%. Na kiri antu kana akaribonde onara barirwo akenda kumenya RIERA ni batie bakwanda miti taiji ni untu tegeni ni kuona ni miti ikumbi gukura na mpui na kukiri thirikari ikundi na antu bangi baria bomba ikuringithwa ni ngugi yao ni kubagwa tambaru kimbesa na mantu ne jangi. Mporoko ni 141 acres. It is the largest in nene kabisa catchment ndene area hii. Itwarombete rimwe county ria ciambiririe Mountain Devolution ria yambiririe twirierwe turekirwa fence lakini yati wafuwe tugaya kumba kuromba utethio bwa kwirierwa na ara kungi gutiere twakulugania gwatuika area ni protected ute muntu uguma in and out na ontobo SALI yongwe tiomba ibu ontoto kuromba the county government of Meru kawira mwangaza CS wetu wa agriculture ndene Kenya inthakaetu yawe His Excellency bwana Mithika Lenturi itukuromba tutethie na tuweta mbere kwanda miti. Dennis Mugendi, Weru TV, Egembe Central, County ya Meru.